yabona bane emanga bane nasoqala emanga bane mina ngeve audio bane angizange bangiqala ngithengele abantu abangu-50 bane leti moti ngakhela abantu utindlu ngaholela abantu imali enganga-150,000 but ngithithe sengiphuyile kude obelusito kubo bonke lele ngibasitile bengilapha ngidayisa emagana tigubhu tami beting-15 bathi ithenge tonke ngidayisa nekudla ngala ayibona ndoda yekela kupho ukuthi usinzisiwe sebenza yekela labadayisa umtimba angisona soyekela ukuhlupha ngani wena lokho yonke into lenamhlabeni indalo kaNkulunkulu namhla ngakhe 37 otilo tekuqashisa lenginato khuluma ngethi lehleli bantu mina ngithola 30,000 ngenyanga hey Njabulo Ziya ngiyo lento ngingayifuni banele sebenda urenduswa waphi ngani uyakuva sokugana imali mnakethu ngeke umlamise ukuthi uthathe isithembu angikwenze angifuni ukukhuluma imali mina ngiyathi iminyaka yami nawu ticabanga mangu wami nanimbuka uRanger kubani nanimbuka ku-22 lawyer kude lo ngasebenzisa umuthi angusebenzisi mina esibhedlela usebenzisa hayi phela usho wesintu kude umuthi wesintu kunemuthi nje umuthi kuthi sintu ukuthi manje naso lawyer ke uyini nawo lawyer bakuloyelani bona esibhedlela phela mnakethu uma bokujova basuke bajikisa lo kuloyiwa ngisi nethi ngilokuthi lokugaywa ngesilungu kuphela mina ngiphethe la mane ke linda kangathi uyabona uyafuna kungathi kodwa ngeke kangathi umngani wami nakangangathi linda afunze uyabona nangoza emhlabeni lifunze liBhayibheli ulathi liBhayibheli liphethe tonke tinhlangothi tokuphila kwemuntu sesitalile ke phana sesitalile liBhayibheli lifunze emhlabeni siphethe lonke uhlangothi lokuphila komuntu awusho ukuthi wena nangabe mhlambe ufike wafunza Deuteronomy awusayi kofunza Mshumayeli lathi Mshumayeli dijabulise ngesikhathi sebusha bakho uyangiva mama futhi na ulifunza liBhayibheli lithi akubebethe indvodza leba nemfati kodwa ngenxa yebuthakathaka akube ngiloyo nalo yabe nje newakho umfati uthi Paul akube kuya ngami encwadini yabaseKorinte uthi ngenxa yebuthakathaka funa impilo uyi-understand ngoba simixa-phile samixa-pha tinto letingahlangani satenda ungathi sekukhuluma nkulunkulu kani khuluma thine tinja talamhlabeni sihohodzana sodwana impilo iyatanywa kodwa kukholwa akutanywa uyakwemukela but impilo uyayitama ngekutithungela nawe njengoba nje bakubona uthunga la yayibona bahluthi uyidwebe njani but athi ungathengisisi lapha inetinyonga leya idwetshwe Superstar Rockstar Level bafethu, come back to the biggest TubeTube channel. Bafethu, if you haven't subscribed by now, unga subscribe to the biggest TubeTube channel. Please make sure pause the video, pause this video right now, subscribe now, subscriber. Then don't forget to hit the notification button. The notification button is out every time I drop a video. Kunge notification ukuthi I know says drop ile yakona kuzotobu. Ungagcini lapho. Cela ukuthi share man, share le wonke mfu man le video, share le wonke vunga le podcast ukuthi hey, there's a biggest TubeTube channel la kangwane it's and we are doing things in ngendlela le blind kakhulu yabo. So most importantly, shout out to iCleary Store ulala manzini bafethu landa General Bebo Centriza on your way to the cathedral, but you can also check them out on Instagram, TikTok and also on Facebook. Make sure you come through. There are local brands here. Indigenous Africana like Nyalong Fagepin's Black Degree. Make sure you come check out the whole store. Nanifika lana bese nyathenga and tell them ukuthi what's the biggest TubeTube channel. Labanye ke bavele bathi angiseta or in come support. This is local. Everything that's here is local. The podcast is local and everything that we do is local. But fair to the guest that we have today
igesi bensolo niyifuna yafike yathi gcwa kanye yasibalekele umnyaka uphelile wonke solo sabathe siyayicela ukuthi ibuye say too big for the podcast sayithi yona hey uyaphosisa nje unemali ngane ngikhona ngila iphambi kwakhe say too big for the podcast of nasesibathe siyacela sekuthiwa sikhulume nawo PA yatshele lo muyisi babathi yabona abanele uyangihlaza kulabantu mina ngicabanga ukuthi nginodaka to entertain myself yes. to the people but you are talking No, ngita nayo phela vela ngithi nginesilodi. Yeah, asicela siconfess singaqali nje ukuthi singene deep. If you confess I want to confess into you, not into your people. Confess not into our the people ngoba nawe bantu labacethe sorry bantu bakithi umsakato lomkhulu kangaka ngosiyami umsakato lo ingcayizi vele weMaswati lo ngena stress la usina ufike khona uthi chaze ukhulume konke lokufisile nalokufunako siyayidzinga imisakato lenje la kangwane lo tawusi na ufika ukhululeke ungalinyi into ukuthi lokho awukhulumi lokho awukwendi we thank you so much njengoba akhuluma abanele lapha ngamtshela one day ngathi I see this channel ngalelinye ilanga lomsakato lo utaba mkhulu but namhla ngibona big banele sonjingile lapha nami sengithenge ngisho impahla lapha kunapha imbelinyanisi ngabona ba Siyabonga Tsunami so thank you so much for making time siyathi ukuthi songumuntu lo busy kakhulu man siyabonga kakhulu nathi asikuthathi kancane and siyazama man le mali wafika wayiprofessor na ufika le wathi yethu isengangeni kahle usithandazise bane uyathi kuthini mina ngifuni ukubona imali lephethwe ngetandla mina ngibona nathi impahla leti khona leti labantu leti impahla thunga la kangwane tendiwa la kangwane letinhle phela designing mina nje sengiyeda ngino designer nami sengikhona ngawubhala sami ngithi banele studio shop yes Prophet asesiqale lana ke prophet kaze sakugcina prophet umnyaka uphelile gcina kwethu kugcina kwakho kuzivashiya la was last year and a lot has changed sekushintshe incumbi from ukubonana kwethu lonyaka lana tingatsafani ngiyabona lwashi la guitarisha ngiyabona nema-chain ukuthi hayi akusasiwa banele akusikwe siphukuphukwini la this is the only one Prophet Mechavi Eswatini. There is no one in Mechavi Eswatini. Ngaphandle kwa Jesu Kristu lo inkosi. Ngaphandle ko noma ke kwelive leMaswati. Kude lo munye ngaphandle kwa Mechavi. Leka kusho nje banene. Uma wethembekile nenkosi ithembekile. Hlala uthembekile ngeThikastong. Itawethembeka inkosi. Nami ngaphakanyiswa ngowe ngalelinye ilanga namhlabanele angathi ngilale hotel ngilali esemendi ngilali esiphatha angilali mina esiphatha mina ngilala ngamashita sehotel njengoba nawe sowushintshile nami ngilala ngamashita sehotel but nange ngikukhanze wena nasayicala sonke ke phanyalo songishiya no ungetulu wena ngoba solo uprovile la ngikhona nje mina bese record le studio but yalo yakhawata vela angisho njalo nje siyavusela phela sanibonani ngimi isilwane semandla hayi prophet ifikile so ngosithatha usibeke prophet njengoba ngisho ukuthi a lot has changed umnyaka usasagcina eminyakeni lophelile impilo senjani ayisuza unyalo sona ngakhe ngiyabona ngathi hey sonayo mbambane icala wagcina ukhala ngebroccoli juice kuthi kungathatha abanele ukuthi ngibonge kakhulu for isupport yenu ukuthi beningangithatha for kumathapha ngite la edrobheni ngamanzini eBrema Stop kulomsakato lomhlela kangaka ngibonge nje live leMaswati banele ukuthi lingibambisile kwakumatima tinto that better kwakungahambi kahle ngalelinye la ngeta ngikhala banele ngikhala ngenza baye ukuthi bafike banginika ibroccoli juice
banginika isuzu bathi angishayele yeka nje mina sengishayela isuzu ngisiphambana ngembabane ngiyakhonjwa ishayela kanje ngithi mina ngingafika le bathi Majava iphuma nayo ngibethe ngabuka mina sengimile ngibathi sikwinisana skipa isuzu Bokle Juzi stomach ethangawe la kangwane ayefika lama ayisuzu kani angathi ukuthi ngeprofet ngoba lizulu banele lifika wena ungefiki liqhamuka ungaqhamuki bese liya downfall angathi ngathini banele lo mnyaka banele ngifuna ukukutshela ukuthi angisabali limuva banele ngibala ukuthi ungibuthe isuzu ukuthi ilebaleni isuzu banele number 2 banele ngathi nje tikwelive lemaswati ngwenyama inkosi bayethe wena waphakathi ngibonge Nkosi yami umusa longaka lelithi iBhayibheli nawo lifunza athi uNkulunkulu encwadini yemahubo ngiyagobonzela ngibheke phansi ngithathe lide liyawuhlala nemakhosi uNkulunkulu ngendlela umusa abanele ngiyamkhonda Jehova ngoba phela abanele uyakhumbula ukuthi asikafihlelani banele uyakhumbula ukuthi ngathi la ngifika la wangithengela liwayini nawe phela waganga abanele bokhumbula lokho ngathi lo banele lo Wakubuta ukuthi ufunani no wahlekisangami lapho banele lapho asikakhuluma banele manga lapho wahlekisangami ngakubuta ukuthi ufunani bengitabatingani nokuthi ngithengele wabona ngeliso libovu wavela waqonze ebruwani ngikhanze ubeke ibelgrave la ngavela ngathi namhla banele ungibekele ijuzi ngicabanga ukuthi ngibona lo sengimuhle yini ngathi ukuthi uboneni bazalwane ngeteleni ijuice yakhe ngeteleni ijuice ikahle banele ikahle banele ngoba bengibakhomba nyalo ngibona ungithengela ijuzi ngijabule kakhulu banele sekushinjile so no I'm climbing another higher levels so siyabonga kakhulu prophet ngishaya iqanda for prophet nami ngishadona so prophet ngithatha nalicingo lami ngekuthi bengibatshelile abantu ukuthi udakuda njengoba ngisho ngithi singangene ecocisaneni besifuna kuva ukuthi nje how are you doing ihamba njani so khona le ngibacelile lana ukuthi babude ukuthi ngolasi iProfet bayicela ukuthi sive ukuthi yini labangafisa ukuthi baya uyamangala yini banele ukuthi solo ngisukele kuwe namhla ngakhe 37 wethi luthe kuqashisa lenginato in a space of a year awukapheli 5 months ngakhe 37 khuluma ngithi lekuhlela ibantu mina ngithola 30,000 ngenyanga ngishadile ngilobolile qethile in December nginabe ngikhetha umthimba akabe lula banele impilo iyabeketelela impilo ungayijaki impilo wayijaka nayitakujaka okay esikhathini lesiningi yekela kubona abantu bajaketa into ubese na uyajaka wait ngeke khuluma ligama abanele ngathi iBhayibheli lithi kubeketela kunemvuso na ubeketele kugcineni kunetinto lotawuthola lengikutholile banele kakhulu ngikhuthathe nje abantu lengikutholile kunemhlabelele ngiyenguthanza wasewesele uthi umuntu makahambe ngobizo lwakhe bantu abaningi banele lengikukhanzile ngamejavi bayamhlulela and bantu abaningi bakhuluma lokwana lo ngake ngibubute into ibeyinye banele bese uyangiphendula namhla ngoba awusuyakholwa wena banele ngiyakholwa usisiwe sizisiwe I think okay I think because the wakamati shokuthini lokusho ukuthi uyakholwa ngoba kusizwa ukukholwa ngeke ngibalele kuye asengibuthe banele Moses beka ngibane eBhayibhelini beka ngibani kanjani beka umprofeti yes beka umprofeti uNkulunkulu wami nika ini indvu lendvu kube yini bekwende ama miracles beyani ngoba ama miracles it's English. Don't talk English, we are talking Siswati. We are the Swazi people. Beye go kwinya tinyoka tafaro. It's in Ingoma ya France. It's yakwinya.
Faro bekanetinyoka na Moses bekanetinyoka sewahamba Moses hangi iphi le ndvuku ya Moses lebe iguquka ibe inyoka namuhla yabhekaphi nangabe wena banele uthangitshela mina ukuthi mejavi were wena sowukhonda Jesu nakathi Jesu niyawukwenda konke mina lengikwendako akasho njalo kuthi niyakwenda konke lengikwendako mhlambe ncane yawuba ngethulo na uthangitshela wena banele ukuthi emadloti akekho uyathi ukuthi lidloti uyalathi idloti banele ukuthi uma uthangitshela ukuthi Jesu nakase etuleni zabela ubonakala ukhuluma na Elia na Moses uthi Petro ngcono ngosi sakhe emadokodo tindumba noma ke tindlu ngesiswani kunalaba ngeke ngakhuluma ngabo njengoba ngisho ukuthi ekwambeni kwesikhathi bakunyongile abantu banele asengukazana umfana wakithi umsakathi wami kodwa umuntu ongenisa lomunye umuntu ezulwini umuntu uyawudiyela yena uNkulunkulu wakhe umuntu unaNkulunkulu wakhe lokusho ukuthi lona uthi ngcono ngosi sakhe letindumba la ufika Moses ukhuluma na Jesu straight lokusho ukuthi Moses bekathini kuJesu bekakhuluma na Eli njengoba Moses bekaphatha indvuku leyinyoka bekakhulumela nemuntu ongayiphatha indvuku lenyoka number 1 ufuna uunderstand ukuthi Jesu is not a spirituality kwakungumuntu lebekaphila physically athuma abantu njengami nawe uyangiva Moses lokusho ukuthi liBhayibheli banene liniyo yonke indvo loyifisako ngikakatshela lomunye wangangibelieve ngathi mina liyakugunyata liBhayibheli ukuthi yehlukana nemkakho longaphili enhloko noma nendvodza lengaphili enhloko ngangakusho lo uyangiva Moses lithe ngothi netaka ungahlali nemfati lothethela futhi ngoba ufanana nelithosi lelingenelako kunekuhlala naye kufanana ukuthi ungenise imali kungcono ukuphuma uyohlala etaleni lemlotha ngaphinza ngabatshela abantu ngathi liBhayibheli nawu lifunza straight kuphinga kulala nemfati wemuntu kuthi indvodza lephinga kona ilala nentombi ngesibhayibheli uyangiva Moses kude indvodza sangile background bathinze kude indvodza lephingako ngilelala nemfati wemuntu uyangiva Moses kuphinga lokho kodwa indvodza iyaganwa awuzange sawuve eBhayibhelini ngokuthi indvodza igwadlile kodwa ngumfati umuntu logwadlako understand Muslim alisho liBhayibheli ukuthi indvodza yaliwe ukuthi isome uyangiva ka ulenze kanje ulanze umlando kuze uthi na utshela abantu into ukhulume ngento loyifunzile ulathi liBhayibheli lithi liBhayibheli ngokuthi Matthew chapter 1 verse 1 lithi bokhokho baJesu Kristu uyangiva manje bokhokho baJesu Kristu umlando wokutala kwakhe utalwa nguAbrahama kubuye kube na bani kube na Abrahama na David angithi Abrahama na David lo David nakatalwa ke Jesu kuthiwa utawuhlala esihlalweni samkhulu wakhe David lo Jesu utawungena esikhaleni sakhe lengelozi itshela Maria ngithi na ufunza lemuva kubo Samuel lo David nabathi Jesu ndothana kaDavid hlumela lika Jesu hamba uyofunza ke lemuva liBhayibheli alikasho ukuthi suke entweni longiyo lithi mati uNkulunkulu unguwe umuntu nemuntu unesipho sakhe angicabangi nje mina kethu ukuthi ngike ngatshela labanye ngathi mina nanithini nemhlabeni kunesono nisho ngani emhlabeni kunemaphutha ngoba kweqala nje lithile liBhayibheli Jesu wathwala tono debantu bonke ngithi lokusho ukuthi kude sono emhlabeni ngithi unana kulokuthiwa ngamaphutha thina silimatwa iBhayibheli of theologically kanti umuntu kumele ehlelo nginakulokuthiwa sithunywa uyangiva manje ke thina lesesingenelele sinziso bane sesifika sabhuqatinto kungako noma ungathandaza Jesu banele umzile azabe azehle ngetinyawo uyatsinga kuthola umuntu lotawulwa nelimuva lakho
i-background yakho kuthi makwakho akalotsholwanga, babu wakho akathathanga makwakho, wena ufunzile, babu wakho bekangidakabhoya gawula umoba, wena ungafunza but utawusebenza kodwa kumele ugcinele emobeni until awutholi Jesu. Uthola umuntu ngoba leli Bible alibhalwanga nguJesu, labhalwa abantu benyama nengathi. Leli Bible kwakungasuye uNkulunkulu kwakubantu. Lokusho ukuthi uma ufunze la ufunze khona, yekela kwesuhlulela lomunye ucabanga ukuthi wena ungqono kunalomunye. Ngiko lengidibane nako banele lengithithe ngidawucela kubanele ukuthi ngibatshele abantu ukuthi bayaduha abantu emnakethu. Kude umuntu lamhlabeni lode into yakhe. Wonke umuntu lamhlabeni uphiwe into yakhe. Uyangiva mos? Kukholwa banele iBhayibheli lisho ukuthi yalesondweni lithi ngena endlini uvala umnyango ubithe uNkulunkulu utakuva. Kodwa na uyesondweni usuke sewuya kumboniswa noma kumprofeti. Kude lokho uyakuJesu wathi mina ngifuna kwezulwini. Bonke bebayela kuyophilisa ngaphandle kwaNicodemus naye lafika waseJesu funa umbuso kaNkulunkulu kuqala. Uyayibona? Bekangamtsheli ngeprinciples yeluhambo lataluhamba. Mark my words. Bazalwane baniketwa kukholwa ngemlomo. uNkulunkulu nasakuniketa into elithulusi lotawusebenza ngayo wena akatsheli lomunye umuntu utshela wena khulume nawe. Asengikubethele kanje awususe la susa sigosa sinema threats uyasibona kunalabo abathi banele vele unesono ngoba ufakela ama threats. Now uthi eBhayibhelini bangakhi lebe banetinwele letitse eBhayibhelini lebe bahobe eBhayibhelini nabo Samson lebe benatinwele eBhayibhelini yonke into lenamhlabeni indalo kaNkulunkulu. Uke wangibuta ngenzaba yemuthi bane kuthi umuthi uyasebenza yini mina ngawusebenzisa yini ngimejave mina umuthi ngawusebenzisa egameni laNkulunkulu ngoba ngikholwa egameni laNkulunkulu kwadalwa nguye uthi nakenda umuntu uthi angenda umuntu abuse etikwendalo yonke. iChristianity ibulele impilo lekhona bana abaningi baphuye labanye na ungakubuke banele bagqwele umoya. Bengibatshela kuleli viki leliphelele ngithi kunento Thola la kungakho. ngiyabonga mfana wami ayi ungabonga sawula banele phela lapha ngipisi banele. Ngike ngabatshela ngento lebangayinaki bazalwane lemqalisula koNkulunkulu leqalisula nengilozi yemuntu ngemanga bazalwane bayaye emasondweni bayakholwa but baqwele emanga timbili letinto emanga nenhlebo. Uyathi bantu bakholwe kodwa egcineni bakhulume emanga. Uhluke kuphi wena kunembulali nalamanga lowakhuluma? Uhluke kuphi wena kunesiphingi nalamanga lowakhuluma? Ukhulume into longayiboni ngemuntu, ukhulume into longayati ngemuntu. Ngifuna ukuthini banele ko? Alifunde lelibhayibheli banele before uyesondele lemuntu nami ngibute lokunye banele njalo ngakuphendula ngoba I know utenda ungathi ungiclever banele kanti now you useless to Useless to what? so yalo so traumatized I said no, so traumatized to so babukale emakhaya uyabona emphakale kunayo lengibanele la nyalo so ngiyamsayina ngoba batawufika in the name of Jesus yekelani lokho lalela mnakethe lalelani mna iBhayibheli lithi Jesu wathola David kwakuyinhlitiwe yaNkulunkulu David azange Jesu uNkulunkulu Jesu David amthola ukuthi usinzisiwe wamthola ukuthi wabulala Goliath. Number 2 David nakathi uthatha umfana kwambita waqonza emfatini waUriya kwaphuma naye inkosi Solomon. Uyangiva kude kusinziswa kuleli Bible kusinziswa inhlitiyo tandla takho you must work lokwendako you must work. Ungasina somungele Jesu uqaba ngithi kuphelile ngala unuke masimba nalapha uthi umukele Jesu awuna next
uthi abanenhlitho lembi vele uthi hamba uthi uma eJefi banetinyoka uthi uma eJefi mina isitiba ngeke singena mina ke. Number 3 sengikhuluma uma ukhuluma ngemandi kunanakule kuthiwa imermaid inkosazana yemandi. Inkosazana yemandi akusuye Sathane. Ngibute abantu ngathi mina Sathane uma kehlise ezulwini wake waya yini ekuthwasela akazange. Wake waya yini Sathane ekuthwasela akazange. Wake wakunatha yini Sathane etshwala akazange. Wake wagwadla yini Sathane akazange. Ligama lelithi Lidloti is the name. Uyayibona le mpahla uyasibona ngesinkosi. Uyabona le mpahla ukuthi njani? Impahla le. Kule mpahla le impahla yini sithawula. Sithawula ngithi. Ngalesinye isigaba ivasi lapho. Bese ke wena ubuya utothela emandi akho lamnyama la sesiyangqola lesithawulana. Kusho ukuthi ngilesithawulana lesingcolile noma nginolokuchelile. Ligama lelithi Lidloti lisho indvo alisho ini nakulokuthiwa imimoya. Lisho indvo leliqiniso lokusho ukuthi ligama lema 60s nothi la nyalo kuma 70s. NguMoses umuntu lothi ningayi kokhendla kwabane madloda ngithi. Ningayi kokhendla ngoba naye bekanenduku leinyoka ngithi. Mthana baba umuntu nemuntu uphiwe siphiwo sakhe. Akazange Abraham nangabe uNkulunkulu ampassport sakhe athi Abraham hamba wena Abraham uthandaza uzile wathi thatha umntwana wakho lokuphela kwakhe uye naye eNtabeni iMoriya wathi nake fika lethulo eNtabeni uNkulunkulu wamisa umntwana waveta inyamatane kuAbraham nginemanga yini nasingake sikhulume iqiniso ukuthi Jesu uthumela abafundi ukuthi abalanza imbongolo le eSamariya bekayiqele kubani uthi nabambuthi uthi umnikazi uyayithini kunendvo lekufuna abantu baliqaphele langa laNkulunkulu kufuna uNkulunkulu akusiki ukukriticize abanene kufuna uNkulunkulu akusiki kubuka lo muntu abantu labamnyama bafundziswe kakhulu nganakuthiwa idemonic bayekela kunaka uNkulunkulu uNkulunkulu utangethe indlela tonke kumuntu nakaTomsini ngike ngatshela labanye bakhuluma ngenzaba ye-Illuminati kuthi Illuminati ngisathana lento it's an English name asikwati ukuthi kwavela njani noma mhlambe bayakunyanyekisa kuze batonjinga nathi impela Illuminati nathi impela idevil nathi impela idevil ungayinaki indvo longayathi naka loyatiko read the Bible funza le Bible ungalifunzeli kukholwa naku ke banene senigcina sengihamba ngoba vele so hamba uyaphila ngingabuhle imbuto le banene sena imbuto yebantu labakubhalele yona la asengikutshela uthi ke uNkulunkulu kuHezekiel hamba yokhuluma nalamathambo kuthi makaphile uthini ke ngalabenhlolo labakhulumisa amathambo uthini ngabo ngoba na Hezekiel wawakhulumisa uthini ke wena namuhla ngalabakhulumisa inhlolo yini iBhayibheli akusitho lihlolo ta spirituality Moses kwathi wakathatha amabheleke eqensi etule eNtabeni lokusho ukuthi mina kethu uNkulunkulu akakabithi imbongolo lengumfundisi lamhlabeni akakabithi imphaka lengumprofeti lamhlabeni akakabithi umshumelo ngumpastor otawuhlulela labaye babo mawunelisondvo shumayela lo mquba lo ushumayelako nalo yashumayela umquba wakhe unaka lo loniketwe kona kuyesondla nakusiko ukukholwa kuyohlanganyela kukholwa nginaku lesitokweni namhlanje kukhuthatha abantu baphuyile banene bantu baphuyiswe bantu uyabuya Jesu uyabuya unamanga malahlata sekapa uNkulunkulu iBhayibheli lithi lizulu lisihlalo sakhe umhlaba usenabelo seniyotha uthi nakakhuluma encwadini yamaHubo uthi nani ngilalela nekungilalela niyawudlala ifa lemhlaba
uthi niyawufanana nesihlahla lesihlanyelo ngasemfuleni. I know never what banele ukuthi Major Viva mthuka kangaka bayathi uthi ngisilwane mina bane. Nebane unganginiki pulpit, unganginiki ukuhlabela. I am a worshipper, I am a singer. Noma ungafika ubute kubodoni ngwenyama bebathi kuthi nakungena mina ngiyangena. Kude la kangwane kude ungahlabelelana nami la. Singabheja. Ngabheja mina ke. Ngabheja naye angahlabele ezingeni la bane sothuswa yini bane lephela. Ngoba ngithi mina Lapho ngifuna unyuke nami ngisho ukuthi wena bane nami I am who I am in my sight. Yeah. Engasikhuluma ngizingezi. Standard 3 banele ukuthi I'm talking the very higher language too. Hayi Bangancane ke prophet ngoba vele sengiyabona uyashisa sishaya ku wasibisa umnyaka wonke umnyaka wonke asikhiya lamnyango kufanele ngibeke amabhouncer lamnyango kude kuphuma la kunebantu la lebe bakurequesta ukuthi phinza ubuye asengishayisa umoya babukela emakhaya ngihlushwa ngiloko ukuthi lana kusafuna ngiyanikela nami ngekhona ikhona le fena lapho ekhona bese kuba uthi nje banele ukuthi angamema umprofeti omkhulu kangaka afake nje ekhona no ikhona bese bangumsindo umprofeti manje bese ku-affecta le sound incesi no phela ngulenzela ama-customer athi ekhona banele uve ikhona ngiyibonile phela uthi yaqala umbuto uchamuka kulolu Dlamini ask ukuthi uyoma yini noma ubheminsango ngalama dance moves la wenda la kuma clips akhe ngiletha ikhathi ngisahlupheka nyalo sengahle bengiqetha stress nyalo soqitha stress nyalo bengiqitha stress uyangeva baba bengiqitha stress na David kwambida ukuthi anathe uyangeva na Jesu kwambida ukuthi anathe emthimbeni ekhana okay angibutele shothi ke nami lenzabelo wayini sesicedzile ukuthi bolidzinga vele ngale podcast uzuthi Jesu ungalifaki liwayini esikhunjeni lesidzala ngoba sitawuphumuka okay lona uyabuta uthi ke how are things going with your new marriage emshadweni khamba njani lalela ungabokhuluma singesi angifundzanga la khuluma siswati ngoba uliswati ngiyo lenzaba bathanda buta bathi utofuna umsebenzi yes I know a job bakubuta umsebenzi you must humble yourself uthini awusiphinze ngazama ke bathi indvo thamba njani emshadweni wakho kepha ngimake bani ke phana ngilakhabzi awu nkosi yami bathi bacela ute naye next time angihlayi phela bathi into thamba njani mnaketho ngizange sengithole ubucebe lobunje bukwebe mntana baba kwebe hayi man inkinga namntwana babe lo muntu lona siqale kuphila naye 2016 bukwebe bengida lapho bathi lana uthi lomunye uthi wena you met him you met her sorry nga 2012 banema ngeke phela ngithithela ngiqala mina ngathi mina bantu banemanga bathi ke at that time nibonana ucala ngimade boseshadile kushiwo njalo la boseshadile bengishadile kodwa benginato inkinga Shathi basoqalile vele okushayile ukuthi akusiko liqala ukuthi ubuke eceleni ulijale elidzala nangabe ushadile ebane fulathela zembuka izintombi lo angithathi ngisichaphisi mina lo mntwana ebantu lona mnakethu nangimthola nguyeng lo bekunguye bekangibitele emantombazane nje nangimthola bengumthuma emantombazane before ahlanze nesitoko that is why namuhla noma ngiphuma kana sikhwele it's just because uyad mina iBhayibheli ngiunderstanda ngcono akuzange sekube sona kusoma usuku uvinhlanhla ukuthi usuke nje hayi ukuthi usuke sekusona ukuthi sekumele vele ngibophethe hayi in the name of Jesus Christ I shut up it's enough
But uthi lana ebanele yathi emnana eba nawuhlupha kukholelwa abantu nawuhlupha kukholelwa ukuthi bakubone ukuthi uyakwathi kholo phila ngendlela lokungeke uthi isole ngayo nakusasa true. uyathi emnakethu bantu babulewe into yinye bendela abantu labakwendawo Kahle so encourage akucheat wena. uthithe ini singisi leso yilo kuchitha asengukhazele emntwana ba uyasibona thina Uzulahle phasi nesithawula sakho uzuleka shisa. anzi vele sesimali le mbuti asangibekisa anzi uyabona nje kuke sikube nemasiko ethu la kangwane siyavunula uma singamajaha vele siyaphosela ngeke sibe sesiqale manga siye ngabantu nginema banela lokwendako utentela wena angikukhuthati kuchitha ngeneke ukuzame wehluleke awungathi mina ngibuya phi nempilo bane ebanena mina kulahleka konke kwalahleka likhaya kwalahleka titandi kwalahleka benginathendwe emaquantum kwalahleka thuwe tiprinter kwalahleka amabhizinisi thuwe amabhuchari kwahamba likhaya ngabuyela ngolala eqansini angangitshelwe ngumuntu banene ngibuyele ngolala eqansini mina banele kube bekungekho live mina ngibuka uthi kube bekungekho live na inkosi lengisitile ngabe ngathatha insamo ngilengisa ngasa ngisekho emhlabeni bese kude bengingakwenda ngoba angathi uthi bese ngingaphila njani ngila ngithide banele ngase ngithi ngakhuluma ligama kafunga ngema ngathi le nkosi leni naNkulunkulu straight ngeke kwendeke ukuthi sengiva ukuthi sengiyokhama la but wona bese yangithatha nje sengiyakhumbula ukuthi iBhayibheli lithi Mordekhai wathathwa embundwini Hamani saqedza ngaye wathathwa number 1 banele ngikana ukubalela nathi gaba nathi Number 1 ke bona 4. hayi wena uyabona lo banele wena lona ungibuta la libele khona lela kumbuta khona you don't understand man kunengosi la kunemprofeti la kunemfundisi la kunemshumayeli la angatibale leti Okay. uyangiva mos angatibale leti kodwa umprofeti mbamba kule tanda lethe ingosi bese kulandzela ke lo mprofeti lo longumqotho bafundisi babuta kumprofeti ngoba kunetinto labangeke batibone ngoba thina siphuwe kuhosha abane mina ngiphuwe kubona into lelahlekile kuthi lena ngayithola kanjani ngiphuwe mina banene noma ngathi umfato wakho uhambile ngiyaphetha bana uthi uhambile uthi nayi eMejaveni kunika nayi ingoma umlanze ngambuyisa buye nami noma ngathiwa nawe uyakushaya uyakuzelela abane la kahloniphi uyakukhafulela emehlo ngathi mbuyisela abane ngihambile umhlaba abanene siwe kudlala ngongithathi kancane laba bakansi ngiluhlanya kani I am entertainment other side I am a comedian other side I am a prophet Other side udlala boxing. at the same time Bakushaya ke pa boxing. Kwawini ngimi nginendondo phela nangashaya umuntu sengihlaza live ngifuna ngilimele Manje la prophet la prophetene major awungicosite mina. Ku prophets vile kuthiwa labanye abaprofethana ukuthi balanze info kuphi balanze into kuphi hayi ukuthi kwehla lesithunya straight from yeah mfana wathatha la mandla ke wena prophetha wawalanza kuphi asengube kusena even ngisho ke esontweni ufika ulalela umfundisi akho ashumayela ubese uthi sewumukela Jesu so uthethe amandla la nginema uyayathi into lebange umbango la ivene ukuthi yena banene uyabona kulokwentiwa bafundisi kulamalanga lokho ukuthi bathi sukuma lofuna ukumukela Jesu akabuye ngempilo ukhamke uhamba ufike uphakamise etanda uthi ngiyayithanda inkosi ngiko lokubangela umsindo lo nje bantu sebabanga abazalwane
kungako kuthe labantu sebemasondo kungako umfundisi ngahamba abantu kwakho yakwatha ngahamba abantu sebabo labantu uyangiva mos so kuthi umuntu lekumele aphendule lomunye umuntu kumele aphendukele kuphela amathi nguluku lamandla prophet abanele mina ngathwasa ngaba ngigobela wethi inyanga lapha esihoye ngalapha ngathakatha ngaba nebuthi anguchance umzi mina ngiyawathi nje nalabathi mejavi mina ngithandazela umuntu angasho umoya ngcwele hamba uthatha naku wena isiwasho naso ubese uyasihlanganisa ngakha into ukuthi umuntu abe muhle uyayibona no uyakubona abanela I'm a beautiful man eSwatini no so specialist na ungethe ke banele nakutshela amandla atholakala anthi ubonile nje bengisensabeni namuhla ekuseni bengisethule nsabeni ngilanze amandla no bane utsekelo prophet kahle kahle wakhamba etidalweni dam ngaphiwa tidalo kude uNkulunkulu lopha umuntu emandla bazalwane uNkulunkulu wadala kanye waqetha ngifuna ungive lento yafakwa la ngekhathi uyangiva mntana baba uyangiva mna leli bible uma ulifunza lithi kwaphuma Sawule ayofuna timbongolo ayofuna imbongolo taba wakhe Kishi lithi sebasendleleni batshelwa ngilomnye ntombatana bathi kunemboniswa ukuleya ndzawo le lithi bathi sita uyasiphethela but Samuel wafika wathi kuElisha ngikubone ngayitolo sengefiki lapha bekakhamngala manje umuntu waniketwe amandla kungakwathi uNkulunkulu ngiyakukubusisa ngenxa yeyihlo kufanana nemuntu nakadalwa ukhanze ukuthi gogo wakhe bekayinyanga uyabona lo gogo wakhe bekayinyanga afike amende ngathini lo nyangwabi bese lo muntu kufika umfundisi uthomphakamisisa isandla ushisa letinto kani akukancengwa letidalweni takhe lo muntu already lo muntu utawuhlanya noma ngende kahlupha uyabona emandla mntwana baba emandla mna asengubethele nje mina ngiyathi ukuthi kusahlolwa ngisakhative bekumele ngithole ingqulungqulu ngithole inkwazi ngithole usikinyane nginebunga lentuthwane letinathi uyayibona lento le bese ngithola abommemeza ngithole bomkhalima lapho ke ngibuye ngihlanganise uyayibona ngithole ingqulungqulu lapha ngibuye ngihlanganise ngibuye lapha ngahambe ngiyofuna ngikutshele lokunye kudipha uyayibona ngibuye ngihlanganise sengiyabuya ngiyakuthela noma ngiyakukhothisa uyayibona but inyalo nganela kuthola lamandla uyayibona ngase ngiyamcela ngathi angisebenzisi lutho ngicela ungiphe nje amandla ngazila ngathandaza ngawathola amandla yo I know guys kuyashisa la studio so bengifuna kuya ke lapho ke prophet ukuthi le can so to down and out la wafika khona point ukuthi uzucabanga ngisho ne-commit suicide bese kwendekeni bebakuloyile noma kuwe emabhizinisi ngoba normally sibantu abamnyama nasecala tinfo nabe bekuhambela kahle tinfo nasecala kubheka lebhale njengoba ushila abanye bathi mejavi uthwele wasi na uthandaza noma na ujula kulokujula kwakho wadiscover ukuthi kwendekani uyo uhambe nebantu ucabanga ukuthi uhamba nebantu kana uhamba nabo Sathane uye ucabanga ukuthi uhamba nebantu kana uhamba nabo Sathane mina ngale yathi abazalwane straight in what way kanjani lokho ngeke no ungashintsha nje intuni ngoba nawuthi walimoto abazalwane uthule ushiye ehlathini anyanyisa ukuthi unrest bebafuna kubulala inkosi ngakwata lapho athi ngamane ngeke lekushumayela sikhonda liphi iBhayibheli ke nangabe sitawenda lento waphela uNkulunkulu ukhethe yena lo muntu ngila kwahliphi yonke into lokushuba kuqale lapho for me qale lapho kushuba nje hayi but siyabonga ukuthi imeja ngosami ibouncile back yabuya ngeremix nyalo kukabe mfana number 2 ndakhazela mfana baba ndakhazela ngibonga lo hlelo lapho ngicela bathi babukele nebana uyabona mina ngiphila nawe ngiphila nani labanene kunebana abakhobosana nje ngaphandle umuntu akumemethe hey emejafi hey say no emejafi uyabona hey manje uyabona angisekho lapha
Nyalo sengethi nqonga nangihamba. Ubothi yese. Yashintshile tinto madoda. Uyabona? Ngibona ngale timoto phela mina le wafika ngayo kuqala nalofika ngayo nyalo ngithi ha Yabajavi. Ekusayina out. Angisi out. Okay. Angikhulume bane. Nela ngiyashaya mina la. Ngiyaziliphitha sibhakela mina ke. Mina mnakethu ungangiboni ngihleka noma usikhwankela ngasuluka kanye ngende ukuthi khanze uvuka phansi. Uyayibona mfowethu. Ngikulomuntu lengavani emanyala nje. Angivani nawo. Angifuni futhi ungilanzelele. Manje la mgwaqweni uyabona nje uyahamba uye Pick n Pay. Nanku lokungivisa abhlungu uyayibona. Lokungivisa abhlungu uyahamba e Pick n Pay. Hey, nanginomfati wakhe. Nanginomfati wakhe. Hey mayi muhle lo mntwana muhle wakho yini awusomlane yakho umuntu wakho unake into leti ngakufuni mina ngiyawuma mina ke tweqiniswe ngiyamthanza lo mfati ngimlobona ngoba umthanda nyalo nje la June ndabe ngimukela umfana neliswana hawu uyayibona hawu ngabe ngithola iswana ngiyasebenza futhi nangabe uyindvodza lukhalo lwakho alilungi buya la nginakunika nginakwentela nabe uyeva nje ukuthi akulungi ngoba akulungi nalokuthi uthathe umfati kani uyatata ukuthi madoda. Shubena uthi telo ubangibuka le ndlela engiyidansako. Mina ungabona lo bdudla lobo mina ke. La. Ngiyalushaya lo gitari. Ngisho lo gitari esonvena. Hey madoda singabe yini ngosami ngaphandle kweprofeti la ngosami. Ngibonga mina bese. I know prophet sikufisela lokuhle ngosami niveni lo tendawo na sato tenda siyabona ukuthi utakwenda ne tikipu uthi utati printer. Ufika phela empowerish ema small businesses uyabona. Nolothu ufuna ukuthenga ufika ukuthatha keep it plain. Bese bangiloyile banele ukuthi ngingabuyi la ko. Sengibuyile nyaka. I'm coming back. Yeah, nangabe kunjani lana kusekhaya la but kune rumor lengifuna kuyiaddressa noma nginenzaba lengiyibonile bathi wena wathatha umuntu lapha kwaLuseni wamvuvane abantu bathi wathatha umuntu we-station wamshaya yabona banene emanga bana nasoqala manga bana no mina ngiyabuta phela igama lale show you what's the story siyadiva ngava mina ngeve audio bana angizami bangiqala manje smile isihleka kancane sithi no bangiqala banele ngikhuluma iqiniso banele mina njengoba ngikutshela banele ukuthi ngikhule kabuhlungu mina banele ngidakhazela ngichaza mana sokumsatha isithawula sakho sijikjela le siyanginyanyisa sikhumbule ngilenza lo ngibuta ngayo mina banele ngikhule aw Tomorrow I support you. You are supporting tomorrow show fun mina ngikhule njengesiyebuyebo ngikhule ngihlukushwa ngishayo ngikhule ngilusa ngikhule edamu kusavulelwa stroke ngikhule ngigawula umoba so umuntu nakaphila nami bane abongiqaphela ngoba angivani nje mina bane ukuthi ngiyabekisa lesontweni yabona ngawuthi ngihleli seqhamuka umuntu no bobane lebangihloniphi labantu baseSwatini abahloniphani ngoba abahloniphani nje uhamba nemingakho angathi lento lena ukuthi umuntu ohlupheka komani udwalile man uyabona umuntu ohlupheka kobane udwale kakhulu ngize ngakhuluma ngathi nebane uyabona na utothatha umuntu wesicalekiso umfaka entweni yakho uyibulala yonke le ungaba na-million kodwa na ungathatha umuntu wesicalekiso umfake emntweni yakho kuyawuphela ungathi ngemali mina banele angiyujikiswa ngumuntu I love God ngiyamati la ngithethe khona singaqoqa konke lesiqoqa
we just to entertain our people kuthi bathi ukuthi ungafakwa eshokini ungathi eshokini lishoki lithi thanza makhelwane wakho njengoba uthi thanza wena hlonipha labanye abantu kuze na uhlonishwe ngicabanga nje banele ukuthi mina bazalwane lo nyaka imali ikhulile kubanele ngakhaza kulomnyaka ophelile wangipha lengane wangipha 2000 nyalo ufake 5000 banele njike yebo the biggest tube channel asihlelo lelikhulu the big tube channel tube channel yeah yes khona la no banele ngiyamthanda umfati hawu ngiyamthanda la khabzi ngeke umlamise ukuthi uthathe isithembu angikweni angifuni ukukhuluma mama angilamisanga ngoba ngikwakumnanzi yayilukhuni impilo yayilukhuni akuswele wafika mo awufika ngana naso shoot aqala lo lamhla yes nguye musloyo oh shothi thina sathola exclusive chance phela thina phela ngoba wangafika last year singadi ukuthi kani nguye loyo phela uyakuva sokugana imali ukugana imali mnakethu ngifihla intuku mina lapha ngiyamthanda lo mntwana bami kumnanzi Nkosi ukuthi na uphuma ekhaya ungagadwa na uhambe futhi lokhu wrong utshela ukuthi lokhu wrong yakuphekela amandla ema KFC phela imali yes nyalo nje ngiphekela uphekela iqanza hawu lele liboilwa lele ulifaka emandini wabuye wapheka wafaka ilettuce wabuye wafaka ikotapeni kusasa kuseni nga4 ngisemgwaqweni ngiyajima ngiyabuya ngishada insimi nawe uyabona sengifithanyana uyakhumbula kuqala ukuthi uyabona mnazi banene ungabaleki kakhulu uProphet Nkosi yami siyathanda kuba nawe lahlelweni eholye wathi gcwala indvodana athi chu what cha balele sengibuyile sengibuyile ingqondo yami seyibuyile bengisangene sanswa ngilamasheke maningi kakhulu amasheke la ngenawo emasheke ani ezimali ibuya osho before ukuthi bosangene before beyinenge lemali before phela mina 2018 babe uNkulunkulu bayangibusise kakhulu business yami beyimaka 500,000 ngenyanga ngaphuya ngaqela ngisho lipolish ngibonga babethemba masuku DPM halala DPM babethemba masuku ngibonile song regional lapha enhlangano uNkulunkulu ambusise bekangondla lo baba ngibabonge nje ngibonge babesihle lo interpreter ingwenyama bangethwele Nkosi yami emalangeni bo baba ekhaya mamba ngathi nawe phela wangimaketha ubuthi amen yes aphinza ngayifaka nemadlana waphinza wayifaka nemadlana yes ngibabonge nje bonke bobabe all nation mhlawumbe wendlunkulu ngakha isonto wanginikelela 20,000 cash Nkosi yami kubacela nathi basinikelele la kule podcast nathi siyashizila sikhona inkwada staff okay hayi ke ngasho njalo nathi siyashizila kakhulu akufaa lengakusho bane nakuyombukele ungavumi abantu bakho bahlupheke ungavumi abantu bakho badose ematima ungavumi abantu bakho balambe lwani ngayo yonke indlela kuze abantu bakho basuthe mina as a prophet of God ngikhuluma lokho bekunemagano ehlane bengilapha ngidayisa emagano tigubhu tami beting 15 bathi thenga tonke ngidayisa nekudla ngala ayibona ndoda yakela kupho uthi usinzisiwe sebenza yabona nangabe kubitha abahamba kufunela ukuthi udayisa ini nangabe udayisa lelo gwayi fihla udayisa uzamele kudla nangabe uvula libhara sebenza uthi uNkulunkulu ngiyabusisa umsebenzi wetandla angiyubusisa umlomo okholo kwakho lithi kwakunebantu lababili kwakunaKhayini Abel lithi lo Khayini kwakungumlimi wani wemhlabathi lo Abel kungumfuyi lithi nakuyonikelwa uNkulunkulu bekafuyela ikhuluphele kakhulu wakhipha lekhuluphele
kodwa lona wakhipha letonzile temhlabathi wagcina abulela umnakabo lithi uNkulunkulu wamqalekisa kuleti ngalo leti ngithu tibambisene kodwa ubokwathi ukuthi kuleti ngalo leti mbili kunasiqalekiso nasibusiso. Don't trust kuleti ngalo leti mbili. Ngiyawubuya nginitshele ninonke ngibatshele babonke ukuthi ngamethembe umuntu uyajika umuntu nakutshela liqiniso mina ungakholwa ube nako konke kodwa ungamthemba umuntu wasemndenini wakini lotalwa naye kodwa umuntu lokho waloywa ingesuke emndenini kodwa umuntu lokho wahletshwa ingesuke emndenini bajabula abantu the time bathi uthi wena sowusenzisa uyakholwa kunesikhathi bakuloya mbamba kune weekend lena banele siyenzabe umuthi ungasebenza kodwa kunento lengeke izisebende nakulokuthiwa siqalekiso ngeke usebende kumuthi bantu kunebantu abambenishelwa ubana bo 70 years bahola ncebo 600,000 athathe le mali yonke ayophengula ngayo noma ilahla it's just because limuva lakhe isuke emndenini. Mina ngiyengikhuthade kokuthi ithi usebenza uqaphele buthakathi yini lebangamabhunu angaloyani noma akathakathani awuyokhanza libhunu lakhe eceleni kwaleli awuyokhanza libhunu lihlele eceleni kwaleli batakhela lathi insabeni ngoba bafuna imsindo thina sihlele ndzawonye sihlele ndzawonye siloya nasodwa nangaphuma nje emandi atheleka amakhelwane utawuthi lo munye besakhela la kabi nawungabona inyoni ihleli utawuthi nasawu ukulu kabi sengiloyiwe kwangena inyoka sowuloyiwe usho ukuthi uNkulunkulu lamhlabeni wadala wena kuphela akadalanga indalo ukuthi ihambe uyathini ukuthi na ungakugqwale uNkulunkulu la ngekhathi ungahamba ngisho la kunemabhubhe esikhona angakulumi it's just because unalo uNkulunkulu la ngekhathi nami nje sengithole lithuba lekubamema abanele nga9 ekuseni siyakhuphuka siyenzabe siyawuthandaza ngiyamesaba uNkulunkulu nini kuhlangana kuphi sihlangana esontweni siyaletulwa emtsimba ngiyamesaba uNkulunkulu bane ngibonga kusi-invite ngawukhuluma ngemagama Major V uyakwati ukukhuma umhlabathi ngiyakwati mina kulama angiyotshelwa ngumuntu ngithengele abantu abang50 banele Timothy ngakhela abantu tindlu ngaholela abantu imali enganga150,000 but ngitsithe sengiphuyile kude ngoba lusito kubo bonke lele ngibasitile bekuba ngibo lebehamba bahleka bathi Major V sowile Major V sonjani na ubambe impilo yakho lukholo lwakho dibambele wena yekela kunaka abantu uzulinyalelwe ngilongiko yekela afika umuntu athi kwe shisa tkhwama takho tebunyanga ngekuthi utomukela Jesu kube kude lipalishi latakunike talona nangabe umukele nangabe Jesu akunika ingqolo utakunika nelipalishi nangabe Jesu akunika ingqolo utakunika nelikhaya tanda tikhwepha temuntu letenda umuntu. Number 2 asingathi nasifunza leligama la Jesu bese sicabanga ngathi Jesu bekungumoya nje uyayibona mina nje ngiyalikholwa iBhayibheli ngiyalikholwa nje igama leli Jesu but angikholwa ngilo straight ngikholwa ngile mimangaliso lele bentiwa nguye nabo Elijah nabo Moses manje le fake account lekhona lengena emasontweni ngiyamthanda Jesu bazalwane mina bengigwadla mina usengaqali ngingatshela nomunye mina esontweni akhuluma athi bazalwane ngitela esontweni ngiyambonga uNkulunkulu bengilapha embabane ngidayisa umtimba ngammisa lamkhathini webantu ngathi sorry sis yekela labadayisa umtimba angisona soyekela ukuhlupha ngani wena lokho ngoba lokubanga umuntu endele ndvo le akusiko ukuthi mbamba ufuna kulala nalabantu but lokumqoka inhlupheko kunayimali inhlupheko la angathola imali mbamba lo muntu lo ungamvalela ehotel ahlale daily and night inhlupheko lento umuntu adose ematini so ungamjudge lo ungathi judge ukuthi bowudayisa umtimba useva lokushisa kwala ke iminyaka uyayibona lento le ngiyo into lelimete abantu jajana kujajana
mina nje ngibuyele bese ngibuyela vele ngoba ngikhule ngetshwala mina bese ngiphathi letingi lo stam ngoba tiyathi because meja vika ngatsakwa ngumnika twembi doda angatsakwa ngumnika twembi nekufuna ngilwe ngatsakwa kufuna ngilwe ngihlangana nemuntu ngefangato wakhuluma kabi ngefangato so uNkulunkulu wangisitha wangaphinza ngathola nanga umfahla ngithi ngiyambonga ngoba akakasebenzisi ikhwepha takhe uyombone nje ukuthi hayi inyalo akasajabula inyalo akasafuni ungathi ngiyawakhuthata emantombazana lamaningi kuthi naka ukwenza bamnyongile bamtshela ukuthi uthandzana nemlomdzala ngimdzala impilo akusibo obudzala impilo ingqondo sebenzisa ingqondo ungagana umuntu ngoba umbona nemali mhlawumbe ke uphela le mali kawenekala ungagana umuntu ngoba umbona angichis boy lelanga akumithisa lo muntu uyawubheka ungagana umuntu wena nje abanele uselikhwa lemfana lokubantwana kusahle ukuthi memetela nje ungeva loludumo ludumo lutakubhekisa la kela umfati umphiwa dithunywa takho umfati umphiwa dingilosi takho ungahamba boludumo uyabona kule ngingane seyikhona nyalo abantwana ukuthi sebaglowa njani nawuthi uphakamisaniso la ukhanza kupakishile komntwana nawuthi uphakamisaniso ukhanza kupakishile noma ungayembabane bapakishile funa wathi ukuthi wena yini lo yifunayo funa wathi uthini noma ungedlula la undlule la uthi hey uthuwe ubokwathi usitawukhanza lo ngetulu sebahle kakhulu naloko abafana lokona sekuhle kakhulu kwabafana naku uyakubona kwamba kubeka emabhuluku la hawu lokhu nemambala uyayibona nje so ngiyaqwayisa abane lo mntwana lo wathi khethela i-giant Nishana how many years now mncane angimathi angithi mina mani bane angikutshela iqiniso mina ngiyathi iminyaka yami hawu angifuni ukuyeka phela mina ngikhuliswa ngigogo makwangishiye angithathi mbaba na uticabanga Maku wami nanimbuka uRanger kubani nanimbuka guys ku-22 vela ufuni lokuba msala abona prophet kuthi umlethaphia one fulele efuna kuba 16 till you see where is the old man even the trip you see nama chain no you look I'm a very sensitive man so tshela mina awusukume nje bane ngoba mtsala ke mina buka ufisha ngala uyabona bane life mina kethu iyange ukuthi uphethe njani hi make sure you subscribe, hit the notification button. Nite stole clear into zvakashela prophet tsunami usengitsunami mos ngisengwe major viewers yes ngikhona kumathapha ngiyathandazela labafuna mina bethe bathi inombolo ithi 7624 8848 7624 inzaba yensinziso inzaba imandla uthite lo myela nangibuthi uthi why imoto yakhe ipake esonveni lengekhathi iJerusalem phela le ipange ikhathi phela iJerusalem hawu iJerusalem ngapha phandle ngakhela isonto elikhulu kangaka bathi phinzi uyarentisa esonfeni why are you segmenting the church hey Njabulo Ziya ngiyo lento ngingayifuni banele sebenda kurendiswa phi kana kurendiswa bane esonfeni angirendisi ngekhathi esonfeni ngakhe ngaphandle tilu nami ngani ngihlala khona la ngekhathi khona la esonfeni phela le mission akusile isondo le imission ukuhlala ngisho nemidlwane nabokati nayo yonke uthi ufuna ukuthini manje I will see you guys on the next episode. Thank you.